manen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, andatan dito ayan ti pispan ko, kwaraw. Ungar tangkal. Ay na, nagadot iti lapya, nagdadakkel da payaw. Isungarod ana panunot ko nga umay ka dito, tatulungan na. Anya nga iti aramidon tangkal. Ay na, nagrigat sa amin tagtiliw iti tilapya. Ay, at tiyanan ta na. Agusar ta iti water pump. Ha? Ay, unan niya. Ialis taman ti danom na iti bangir a pispan. Tapno day tala ang agpidot kadagiti tilapia ti aramiden ta. Unang ka. Agapit sa may ti parenteng iti tilapia ijay pispanda. Un nga raw, nakita ka na nga lay ti water pump kandakkel at timba. Ay ingka man damagay. Numano ti may sa akilo at tilapia. Ay katun no adda kwartam Makasidsidak iti tilapia. Uray utangan pa lang Anya, imbag ano kayat da? Ay kat padasam Nala, bayam ta mapanak nga rod ijay ayan da inton madamdama. Uray 2 kilo lang, talam. Wan ba daw? Nagnginamutin ti may sakilaw, kapitan. Ay, tapno amuyaw. Nangina itan ti preso ti tilapia, maray. Kunaklak no nababalang, nagnginamuggayam. Ay, awan ti nababa a presyo ita ti tilapia. Kan aminin, marituyang. Mangala ka. Ay sanan, uray ipautang mo, jak kayat. Ay, no kayat mo. Ay, agnayo naklangan iti may sa basit at tilapia. Ha? Basimag. Na. Ay sanan, kapitan. No, di mo kayat, di saan. Makamuka. Tingay daddo maatilapyayaw, maribanang. Impanikwarog nga inlako ijay ilay, maray. Isumat lagay, maday to'y laang tiinyag yung kanyak. Ay ibatik laangan kan kamaray. Numagatang sabon to bayadan kanya. Ay, wanan Ay dagiti daduma, insursur kon ka dagiti kaaruba. Ay nagkurang paikit di Ay, kastaya. Napigsa nga rod no kasta. Inton sumarunaw, isublat mi mo't manjay may sa a fish pond. Ay, kat mangyag kay tumanan dito'y ilakaw. Wen, di ka agdanag, marikwanang. Lukas na mo't lang, bayamaw, tuyan. Ah, Gapo lang tayo suda at da pispanda dito, inginatan. ay na, awan mabalinta taisuda laang mga minti adda fish pond na. Kahit gundawayan damit tayo. Anya ngay nga raw, no isumo day tati pagkwartaan da. Imbag kumamit no'y nangkad da kita. Sa bagay, ang nangina nga minti feeds nga ipakpakanda. Ay uray pay, saan arumbang nga ingina da, tila ako da. Kasi da sa balay, agkakaruba tayo nga rad. Nah, uray ka lang na gusto ba mangmangan paray? Ayan, nagimasin. Ayan. Mayati, aksidati tilapia. Nah, ayun na yan. Taglingot ka amangan paray. Tapo, mayat Ay da. Woo! Ay, awan mo't lang ti bagam kanyak paray. Na. Umuna ako, niji barangay hall. Ay, ano sanak pa lang abuyan amangan Anye, Ay, kahit ko asawan. Ay, uray nakamalpas amangan tagkuyog ta. mala, urayan ka nga ro di tarwar paray. Eh, dito'y tamag na pare. Tapno shortcut apagnaan. Ay, katuwa na paray, no isuti ko na. Mabit lang kay. Na. Paray, ni Kwarog. Apay, kwarog. Itid kun kada kayo da itaw Ah, Ang mga numapukaw ko pa na.
Nagadun na kwarta day takwarag. Kateng ako na da. Ay bayad tila kumi at tilapia dagita. Na, tunggal masabat na dito'y dalan at damang isabat iti bayad da kwarta king kaparay. Wala! Day tati pangatiwa kada kayaw nga awan pispan na. Ay, talaga ang makapaapal na di aparenteng tuyan. Anya, Naimas ti sidsidain da. Adupay ti kwarta da. wen at adda fispanda pangalalaan da iti pagkwartaan da. Ay, sinal itki day. Na, masurun ka? Ay, masuruna ka talaga. Takasla ipaspasikat na kanya. Anya, Talaga, bumakbak na ni parenteng kapo iti tilapia. anya ngay nga raw nudi kasta. Ano kaya nagkuyog kayo kinitataba daw nga, Kyle? Ada ngamin importante apirmaan na. Iti barangay hall. Kasta ka, day. Ay, kasta unay atil mo ni pare Badong ang nakakita iti kwarta. Jak nadlaw, ah. Ay, piman a pare Badong. Papapalan nyo mo't nga, main. Ay, unatap no umapal iti hustaw. Kat agaramin mo't iti pispan na. Ay, sa dino ti papanam. Mapanak ijay ilay. Na, anya ngay ti aramida mi jay. Ada mapang kugatangay. Anya ngay dayta. Saan na naskin na mamuam tuyan? Na, Papanan niya, tataba daw. Ay, sika magayam day takwarag. Ay, mapanak man ijay ilay. Ay, kat lumugan kayo dito yung tricycle ko, ha? Tay tulod kayo dyan ilay. Talagang oray di mo ibaga, kit lumugan na. Anya nga, tigatangin nyo dyan ilay. Napatagsama. Ay, saan arumbang nga mamuamaon, kwarag. Anya? Patarayo mo kaya dito yung tricycle mo, tamapantan. Sige. nay, anya day tar aramidam. Banit day tayo, binatang ko ijay ilay. Anya, banni ay. Anya ngay ti mapan mo banniitan. Tagtagariman. Si Kamit, di mo man pigsan ti sao. Na, Di mo man pakibiyangan ti aramidak. damdamagak laeng no anya ti mapan mo banniitan. Ita, masurun ka. Apay ta nagdagulit kaya. Na, anya ti mapan mo banniitan kunak. Tangiwat mo kunak, tangiwat mo. Ang Kyle, at dansamot ang pispan da tataba daw. Apay mo. Una, tanaranaki dyan ili anapan naglako iti tilapia. Ha? Kasalitak ko ma, ang kulata nagpukaw iti asit gak ko ma. Na, umot amok apispan da ka ni Marituyang. Ay. Nangalana ngayon nga ro iti laklako na dyan ilay. Ay, alangan mo't nga ija karayan. Kano, basit mo't ti makalap ija at tilapia. Sa dino nga tati nangalana iti tilapia nga inlako na. Tuyek, ilukat mo man day tiri daw. Napanam ka rabrabe ay. Di mo mit itarang katiri daw ah. Na, anya day ta nakatimbang nga awit mo. Tilapia day tayo. Anya, Binanita ka niya pispan ni parintay. ay agar aramid ka. Kasanungay, numatiliwanda ka. Ay, saan to Apollo sa mapasamak day ta? Apay nga kasla bumas basit dagiti tilapia tayon. Anya, Sigud ang nagaduda dito no umayak agpakan. ha? Ne, di pa'y katawanan ti mailako ta, inton sumarunaw. Sa paiso kumate sumaruno amaapit ita. Ne, wingag paisaw. Na, awanan dagiti dadakkel nga aglanglangaw. Ay, kadan sa kaagal-ala iti tilapia dito ya. Di mat bambantayam intay. Ay, kasaritak man ni Kwaraw. Masapol apaliiwon na no asino ti umay agal-ala dito iti tilapia. Gumasbasid na gititarakin nyo at tilapia ako naman, Kyle. Wun nga ron. Ay, hindi na minsan narabi ay. Taol dagiti asaw. Ay, masapol nga agridam kayo nga gronda. Bayan nyo ang Kyle. Ag siima ka na imbag iti pispanyaw. Ay, agyaman ako araw. Ay, maibusan na, dagiti tarakan ko at tilapia. Nagkarumatan nga agpaiso ti mga aramid iti kasta. Ay, no, da matiliwan yaw. Ibagayo adagos kanya. Matong pa lang, Kyle. Dahil nyo man, no at daw may agila ko iti tilapia kada kayo kagawad. Apay aya.
Makmaksahan dagiti tarakan ni Uncle at tilapia di pispan na. Anya, hindi. Asino kumambot nga iti agal-ala? At data pa, kan natapon mo't ni Uncle Intay. Ang di mi pala ibagbagay ta. Asino nga ingat At damanay na panliitak ita arabi ay tuyay. Nagadumutin at tilapia da ito'y ba daw? Mangiprito ka iti daduma. Ta isabaw mo ti upat. Anya, Agpunakak man ita nga agsida iti tilapia. hustawn, isardeng mong tagbanban ni iti tilapia da kapitan. Ay kat sumardengak tun Intun na ibusin ti tilapia da. Anya, Makapaapal dan tuma nga may. Datan dito yung asidig ti fishpan ma, Uncle. Agtugaw ta, tagpaliw ta. Ay, sige, Kwarog. Na. Nangit mo tayo tayo. Dagkarkarasa ka Uncle. Ay, huwag nagpaisaw. Ay, paliiwan ta, noan niya ti aramidan na dita. Ay, salpag ka pare ba dong? Si kagayam ti agtaktakaw iti tilapia. Ay, paray. Ewanan ba in kalaklakayan? Tilapia ni Uncle Kao ngam taktakawang. Ay, paray. Kasya na kumaa. Di nakdus-dusahin, paray. Mabuteng ka madusa. Ngam naturod ka nga agaramid iti kalukwang. Kapaya nagaramid ka iti kastoy. Kuha ngamin, paray. Umapalak lang ngamin kingka. Ha! Day talay. Inton maminsan, di mo nga midpapaapalan ni Pari Badong. Ay, dahil dyan ti kunadadakis nga apal. Ay, Imbis ko mga agaramid iti pispan na, ay agtakaw mo tin. ket kasanungay ni Badong. Warning ak pa lang ita. Ngam no ulitin na pa'y. Pagmultaag, pa'y balod ko pa ya. Rumbeng laeng ay si kabadong. Anya ter aramidam di talikudan ti balay. Kas makita, may. Kalkalyag ti daga. Kalpasan na, ipasimintok tan. Kaslaam mo kunti usar day ta. Pispanday to, ito yan. Pag ibulusa mamay, iti tilapia. Nasaya at day ta na panunot mo, badong. Maragsa ka na kunay. Tuladag man ni parinteng. Nga day naramid na pispan. Una, mayat dito'y likudan ti balay, tamabantayam. Isungarod adi tuyak ang nagaramid. Ay katwan tapno awan ti maibaga ni kapitan. Eh, day tati mayat pare. Agaramid ka ngamin iti fishpan. Paray, Day tati makunaan na saya at nga apal. Saan kat nga agtakaw ka? ay, wan paray. Naamiris ko itan, tibidot ka. Iso pakawanan na kumaparay. No, tinaktakawan ka iti kalabais. Saan nita? Tadamot ten pispan ko, paray. Ay, very good Iso papaapalan ka ideta, kaya't ko atuladen na. Kasta ka di paray. Agyaman nak parya. Sa balin tumuti naramid mo. Dakas ngamin nga apal. Ayos. Nagaramid ka iti pispan mo paray. Kaya't pakawanan ka. Agyaman nak paray. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at titden ti dakas nga apal? Nasaya at mat, tanakaamiris ka. Pudno ti ko na ni kapitan. Noan niya taramiden ti pada tao apagsayaatan, iso tituladam. Taday tati makuna anasayaat nga apal. Ngayon sakbay na, kaya't miman nakablawan dagiti papagayam tayo di talakandula. Ada Julie, Lilian, Joanne, Russell, Trina, Mildred, Pelda, Daniel, Shasha, Gracia, Violet, Ken, ni Dr. John. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.